जोजोलोपा थामा झाइदिपि सक्ले हनी बाबा पिन्त जीवन दुन्नुग्लो निसी नमन जान्छ ना जी थो नेवा भयो साहित्य सम्मेलन ठाउँ पहिलो पटक वेले नापा वेले केस्तन्सका जी हानौसका जोजोलोपा याना या जी चाहिँ थन्दा छ नेपाल च्याप्टरमा अध्यक्ष जो थाहा थिए खमिले जुल जी छारा छ जी केमले बना चनबले तक चाहिँ जी नेवा भाजको खला नेपाली भा खलाया मस उया लिपा जुल ब्या जुल नेवा भा मस परिवार लाभले छे हामीले नेपाली खलाया खला अथि हान अफिस 37 वर्ष दिन जागिर नै बेला नेपाली चोयो या नेवा भाषा चोयो बुनु लोभ नहुन आ थौ जी चाहिँ एजो छाता मालदा छ जी नापा आ न्याउ चोय मासा नेपाली चोय बानी जुल अलि उयान लिपाति नेपाली पिछन गादिन ओ किताब ते हान नेवा भाषा जी पिछन उयान का छाडसन द नेवा भाषा चोयले टाइम लगे जुल शब्द को फुक्कल लुमंका हनो ट्रान्स अनुवादना जिम पिका माल आतको दिन नेपाली भाषा चाहिँ न्याउ उपन्यास लघु उपन्यास हो न्यू बाखाउ मुना चाहिँ पिथुने धुन नेपाली आ उही त पेङ्गु नेपाल भाषा जी अनुवादना पिका धुन हान बाखाउ मुना छौ न नेपाल भाषा अनुवादना पिका धुन मेरो छौ लघु उपन्यास हो बाखाउ मुना आ पिका क्रमे लान्छन् दु सुद्धा सुद्धि जान्छ नेपाली चाहिँ नेवा भाषा चाहिँ त थाक्यो होले याक नै पिथन देन हो दु आजि थौ छौ चिच्चा हको बाखाउ छौ भन्तेना थो लघु कथाला मुखु जी 2081 साल माघे पिथमा जो निगु कथा संग्रह चुकी दुन लाउदकले चिकी चाहको छौ कथाले आज भन्तेन हो दु काठमाडौँ चिकुला सन्ध्याई जुसानी सिंकने खुनु सुथे निभा मतो तल्ले चिकुसी चोनिगु सया थापु निने निभा तोया मक्वाई थौ सुथौ निसी निने लिबा कतिनि निभा तोल सुइतरिया दिउने ने तयगु गातो ता कसी होया बलक जोसा मक्वा किरखा हिटर पनि बलाया क्वागु प्रकृति बिउ निभाया क्वागुली अपालौ पागु महसुस जुल निभा पान चोना बले घुम्ले तक निभा तोई जुई धकाजी सिके त आकाश पाखे सोया आकाश सुथौ निसी फुलाउनु दसनाय कपा थिए आको सुपाय हिला सूर्य चुसी चलाउने थासे सुपाय फाया आकाश में सूर्य किरण दुहा वै चोंगु खम सुपाय नप मिता चोंगु सुलाकासे फरक फरक थासे सुपाय तो छलेना सूर्य किरण छले जुया चोंगले थिए पृथ्वी फरक फरक अंग तो लुम्क्यो सोगु तका जिन्ताका एक नासो ध्यान सुपाय तो सोसो याना अन भगवान बुद्धय आकृति खण्डत उगु बुद्धय आकृति पृथ्वी मनुते त सक्ले सीमा सिंह बाला ज्याया माधका थम बिउ उपदेश या त दोहरे यान्छौँ थेन्छौँ पृथ्वी या थ देशे छौ जिउ धका जुया चौँ हिंसात्मक घटना हो विध्वंस याना बुद्धय नुवा तस्कै बिचली जु थेन्छि त ताल कठौं कदाचित बुद्ध उपदेश या त मनुतेस अवलम्बन यागु जुसा थी तोले हलिमय जुया चोंगु नरसंहार बन्द जुइगु जुइ फुक्क देशे स्कुल तगे निसिहे मस्ते त बौद्ध दर्शन बारे जानकारी एकमा खली भयौ जित महसुस जुल बुद्ध भूगु दे नेपाल वर्तमान अवस्था न अथे जु पृथ्वीनारायण शाहन फुक्क चिची रंगु राष्ट्र छदी याना विशाल नेपाल देकल थी जातीय स्वाय के देकल शान्ति प्रेमी दे नेपाल राजा वंश नाश ब्रिको हत्या जुल माओवादी नाम जनक्रान्ति जुल निमुखा निर्दोष 17,000 जनता तेस्या त एकको दन्तुइक तुक्को देगा तौ संरचना त या त ध्वस्त या त नेता तेसन थगे स्वार्थ फुगल फुक्क पार्टी नेता धाइपसन देश न्याकेको थासे देश या त दोहन या त देश निम्ति फाफे मजु दुष्कर्म त या त थुक्ख विचार या न चोचो बुद्ध भगवान या आकृति सुपाय दुनिहे तने हुन जिन सुपाय त धास सुएको मतोदा उले सुपायले महादेवी आकृति प्रस्त खना नेपाया
दुष्टतेको संहार तुरन्तै यायो थिएना वयकन रौद्र रूपकया ताण्डव नृत्य सूर्य खण्डद उत्सुकता बस आग सुजुई ढका सोचना महादेवे रुद्र रूप न सुपान्जुने तनाउन छुङ इ लिपा हाक्न देवी काली प्रकट जुल वयकय मुख मन्द तस्खे ज्ञान फुसेचो मानव दुष्टतेको संहार आए जुइथिङ खण्ड पलक लिपा वो आकृति न सुपान्जुने तनाउन उया लिपा अन देवी लक्ष्मी वो सरस्वती छक्लो नाप प्रकट जुल निम्म दुखी खनेलु जिला सक्षित भिङ्गु नियत इमान्दारी साथ देवा कमाइयागु आशिष बियाउ ख थुपिन थगु स्वार्थ पुहोङके पाखे होन इम्स आर्जन यान तगु धन सम्पत्ति फुक्क नाश जुइमा धगा दादा देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती त न्यङकु थिएछो माता लक्ष्मी खनेना जिला सक्षित सद्बुद्धि व विवेक दयमा धगा आशिष बियागु थगु बुद्धि व विवेक या त बालाउ ज्या छेलु थासे बामलाउ ज्या छेल धगा देवी सरस्वती धैचोमलाई निम्न देवी पिनो मिखा प्यान वो खना जिउ मिखा न खोबी होला खोबी हुया चोना बले देवी पिनिगु आकृति सुपान जुने तनाउन थुप्ले आकाशमा पुरा सुपान जाल आकाशे निवावन ढुङ्कु जिया हाक्न चिकुस चोना होला कसी ढुहाउना थम तोताउ गा हाक्न निया कथा कोचाल ठुक्यो शीर्षक नाच धालो न सुपान ख धन्यवाद।